ezweni lase-Egypt. That's why they were complaining. When they complain, they will quote in Egypt. They will quote laba vela khona. Lithi e-Egypt bekungekho yilo anyanisi. Bekungekho yini izinto ezimnandi besizini. Siyahlupheka la. Amen bazalwane. Ngoba inhliziyo yabo ayikho laba yakhona. Inhliziyo yabo stili kuphi laba vela khona. Lithi ibandla leMacheleni linjalo. uNkulunkulu bakhululile ufuna ukuhamba nabo abayize la bazokhona ukuthola izinto ezimnandi, but inkinga yabo inhliziyo yabo it is still in Egypt. Bazalwane asiphumele eGibhithe sihambe noNkulunkulu wethu. I know it won't be nice, endleleni it won't be easy, and endleleni bazalwane kuzoba nama challenges, but still let us stick to our God, fixing our eyes unto Him as our author and the finisher of our faith. Amen, bazalwane. Singanaki izinto ezikhona e-Egypt. Lithi we are just like doves. We are easily deceived. We are putting our heart into the things of Egypt. Amen, bazalwane. Nkosi sisise silibandla leMacheleni singahlali lapho ngoba kuyaqokozela lapho. Akunakuthula eGibhithe, akunampumelelo e-Egypt. Kodwa thina we are easily deceived and sibuyela khona. Funda baba. Now turning to Assyria. Lithi abantu laba inhliziyo yabo iseGibhithe. Uma ingeke eGibhithe bathenela kube e-Assyria bayobheka izinto zabezizwe, bayokwenza izinto zase-Assyria zala uNkulunkulu angabafuni khona. We must be very careful bazalwane. We must be very selective uma sihamba noNkulunkulu. Asizonke izinto esizohamba nazo as we go or move with this God. Amen. Izinto zase-Syria siyazishiya, zase-Egypt siyazishiya, sibhekane noNkulunkulu wethu. Manje la uma ecomplaina uNkulunkulu uthi abantwana bakwa-Israyeli okungabantwana baseMacheleni namhlanje bahamba nezinto zaseGibhithe, bahamba nezinto zase-Assyria. Amen. Kunabazalwane abahamba noNkulunkulu kodwa basakhonza abaphansi, abasakhonza amadlozi, abasenza izinto zakuphi zase-Assyria naseGibhithe. Amen bazalwane. Bazalwane asikhetheni namuhla ukuthi sifuna ukukhonza uNkulunkulu noma sifuna ukukhonza iThixo. Hallelujah. Asikhetheni bazalwane. It is our choice. Amen. Kodwa khonakala ukuthi ukhonza uNkulunkulu ube ngapha nangapha. Akhonakala. You cannot do that. Amen. When they go, I will throw my net over them. Uthi uNkulunkulu if thina singafuni ukubuyela kuye, siqhubeka sihamba kulendlela le yaseGibhithe nase-Assyria, uthi uNkulunkulu uzophosela inetha. Hey, aningizwa bazalizwa le. uNkulunkulu uzokwenza njani bazalwane? Uthi uzophosela inetha. Inetha leliphosela phezu kwethu. Ngoba asilaleli, asihambi ngale ndlela afuna ngayo. So manje into eseleko ukuthi enze njani? Aphosele inetha. Inetha lizosibamba bazalwane. Besibamba njengenetha elibamba izinyoni. Uma kuthiwa izinyoni lokwathi le sasikhulela khona, sasingasebenzisi kakhulu inetha. Sasisebenzisa lento sibiza ukuthi ihlelo. Ihlelo bazalwane balisebenzisa ukuthi bahlukanise ngalo umbila uma ugandiwe nezimpephelezi. Manje besithatha le hlelo leli silibeke lapha uyalazi uPhilip njengomtsonga
bese libeka lapha ihlelo lela bese simisa ugodonyana silibophe ngentaba bese thina sibane ekudeni bese sithatha lo mtebe sihlela ngohlelo siyithele lapho eyukudla for inyoni. Inyoni zizokhamba zithi zona ziyokwenza njani ziyokudla zingazi ukuthi sezikhushini. Amen. Ezizidla lapha ngaphansi kohlelo lelu thina sibambe intaba bese senza njani siyayidosa. Uma siqeda ukuyidosa uhlelo livalela lenyoni lizivalela ngaphakathi zizithole zisenkingeni zingazi ukuthi zizophuma kanjani ngoba sezenze njani sezibanjini. Manje uthi uJehova thina uzosibamba ngani ngenetha ezisoloko siqhubeka sithi thina siyakamasa sithi thina sidla kahle la uthi inetha lakhe selikhona sewusikuphile ngalo uthi uzoyidosa inetha bese siyabanja. Lalela ukuthi lithini maliqhubeka isizwe Nkosi lithi sobanja kuqhubeka. I will put them down like the birds in the sky. When I hear them flocking together, I will cast them. Uthi uJehova ngizobabamba njengoba mangibamba izinyoni phezulu emkhathini. Uthi bazothi bathi bayakhala bathole sebabanjini. Amen bazalwane bajwe yini inetha ngoba asimlaleli uNkulunkulu. Lalelani abazalwane uma inetha seyibambile kubuhlungu. Uma sawubanjwe inetha kaJehova kwenze njani bazalwane kubuhlungu akube mnandi. Number 1 awusasifuni phakathi kwabantu. Uma sewenze njani sokubanjiwe. Hallelujah. Ngoba sometimes masele ubambile inetha kaJehova uzithola sewugula. Sewungasafuni ukuba phakathi kwani kwabantu. Amen. Uma seyibambile inetha kaJehova uyazi uyadlazeka. Amen. Awubi namehlo ubheka yini abantu. Ngoba inetha senze njani seyibambile. Amen bazalwane. So uNkulunkulu uthi asiqapheleni. Inetha is about ukuthi isibambe. Kwamanje ungudleva. Kwamanje uyakhona ukusifihlela. Kwamanje asikhona ukusibona izinto ozenzayo. But the day inetha ubamba you will be exposed. Uzobajani you will be exposed. And when you are exposed sizomangala ukuthi awunalo naye. Awunalo naye. Amen bazalwane. Inetha selenze njani lokubambile. Asonde bamntwana. Woe to them, because they have strayed from me. Destruction to them, because they have rebelled against me. Uthi destruction to them because they have rebelled against me. Uthi bazalwane kuzoba khona into ezosehlela eyingozi engeke ithandeke. Destruction bazalwane iyabhubhisa. Amen mayifike empilweni yakho. Uthi because they have not intended to back to me. Kuzoba khona ini destruction into your life. Lalela mntana sekhaya, this is a warning. uNkulunkulu kunikeza le warning. Ukuthi kukhona into ezokwenzeka empilweni yakho. And this destruction ezozempilweni yakho izofika awungeke ukholwe ukuthi senguwe lo onje. Sikwazi kunje but tomorrow sizobona the other side of you. Amen. Amen. So be careful. Ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. I don't know what are you going through now. But uNkulunkulu angeke akhulume kanje kungekho into eyenzakalayo. Last week ukhulume very strong. Cishe ngezinto esifuna ufana nalezi, and it means God is serious ngale bani. Amen. Ketelela ba. I long to redeem them, but they speak about me falsely. Kuthi uNkulunkulu, I want to redeem them, but bona abafuni ukuba redeemed. Instead ukuthi babe redeemed, they talk falsely about me. Bakhuluma kabi ngami
ukubasiza. Uma ngithi ngifuna ukubasiza bona bayabaleka ngamanye amagama. Bayabalekelana nento ezokubasiza. Amen bazalwane. Bazalwane, let us check impilo yethu. Let us put our house in order. Akunokusiza bazalwane ukubalekela uNkulunkulu. Akungeke kusize ukubalekela usizo la sizolithola khona. Usho njalo la ukhala kanjalo uNkulunkulu. Amen. Ukhuluma noEfraim. uEfraim okungumachilini namhlanje. Full. They do not cry out to me from their hearts. Nithi abakhali kimi kusuka enhlizweni. Babonakala kwangathi nje bayangifuna. Kanti kahle kahle kusuka kuphi? Enhlizweni. Ubabona ngani? Bagijima beze phambili makuthi altar call. Mara mabaphumela le ngaphandle babuyela to the same thing. Kusho ukuthi abangifuni abakhali kimi ngenhliziyo. Ngoba abantu abakhala ngenhliziyo uma bafika la, uma basuka la, bayaphenduka, bayayishiya le mikhuba yabo. Manje bona abayishiyi imikhuba yabo. They continue giving. Hallelujah. Ukhulunywa noEfraim. Ephraim ongumachilini namhlanje. Hallelujah. Kethelela baba. They bless themselves, appealing to their gods for grain and new wine. Yebazwa nithi bazistressa bona. Bafuna iwayini elisha kubonkulunkulu babo. Ngamanye amagama they have developed ukuthi babe nabanye onkulunkulu ababathembayo. Abasangithembi mina njengoJehova. Abasangithembi mina njengonkulunkulu. They go and seek new wine kwabanye onkulunkulu. Bazalwane. Angidiseni abakhonzela niyabahlabela. Niyabanikeza ini utshwala abafunayo abaphasi. So njalo Jehova. Bethelela. I train them and strengthen their arms, but they plot evil against me. Uthi uNkulunkulu labantu laba ngeke ngazitrainela bona. Ngathi uma ngikhetha ukubatraina ngaqinisa amandla abo. Ngabanikeza amandla ukuthi baqine. But today they've turned against me. Labantu engibazele ngabasindisa ngegazi likaJesu. Ngabawasha ngegazi likaJesu. Ngababeka aside for me. Othi bangijikele namhlanje. They've turned against me. Othi machilini, you have turned against him. Asichekeni bazalwane. Ukuthi sicheke simrobe uNkulunkulu. Simjikele uNkulunkulu. Kuphi lokho esikwenzileko osekwenza ngokuthi uNkulunkulu angasathokozi ngathi. Amen bazalwane. Let us check it. We have turned against our God. They do not turn to the Most High. They are like a faulty bow. Lithi ababuyeli kuNkulunkulu wabo, the Almighty God. Abafuni ukubuyela kubo. Babuyela ezintweni nje zabo. Bazalwane. Let us check ukuthi sihamba njani. Let us check bazalwane ukuthi kwenzakalani empilweni yethu. Akunosiza ukuzochakala la phambili usikhohlise thina. Akunosiza ukuthi uzokuma la phambili ukhulume ukuthi wena usindisiwe wena wazi ngaphakathi ukuthi what is happening empilo yakho. Thina sizoshaya izandla siwahle sithi good, but uNkulunkulu athi wrong. Kusisizeni kukusizeni. Amen bazalwane. Asikhonzeni uNkulunkulu ngobungcwele bazalwane. Asikhonzeni uNkulunkulu wethu ngobungcwele bazalwane. Ufuna ubungcwele la uJehova. Ufuna abantu azohamba nabo ngeqiniso. Ufuna abantu abazokumkhonza ngeqiniso. Ufuna abantu abazokwenza izinto ngeqiniso. Uthi iqiniso lisekho kithi. Noma ungahlala phansi bakhumbulise kwanele. Uzahamba uyoyifunda le ncwadi, uyiqale ku chapter 6. Uyakhala uNkulunkulu.
okhala ngabantwana bakhe, okhala ngabantu abathenge ngegazi lendodana yakhe, uthi abenzi kahle. Angazi nokuthi ngingayibiza i-altar call uma kunje. Uyayazi impilo yakho bazalwane. Ungayifihla kimi, uyifihle kubazalwane, uyifihle izwe lingayiboni, mara ngeke uyifihle kuwe. Asiphakameni bazalwane. Asiphakameni bazalwane. Angiyibizi i-altar call. Ngifuna uyenze wena i-altar call enhlizweni yakho. Ngifuna uwenze i-altar call ngaphakathi kwakho. Angifisi ukuthi abantu baze babone nokuthi wena namhlanje wenze isinqumo noNkulunkulu. Kodwa ngifuna uthathe isinqumo sakho noNkulunkulu la umekho. uNkulunkulu ngeke uzifihle kuye. Awungeke umfihlele lutho. Everything uNkulunkulu uyayibona ekhona ngaphakathi kwakho, and he knows you very well. Noma ungazifihla kangakanani, mara he knows you very well. Lalela la mntana sekhaya. Thatha a decision now. Empilweni yakho uthi God, I want to come back to you. I want to do right. Help me God to do right. Angifuni ukukwazi ukuthi ungibani. Wena nje uma ungaziwanga uNkulunkulu ukuthi what decision have you made? uNkulunkulu uzokwazi ukukusiza. Asibhale nami. Angeke uthandaze umthandazo olawo. Ngoba makhelwane wakho angazalalela ukuthi kanti bekunguwe. I want you to pray this silent prayer. Do you remember ngiyengafundisa kudala ngomthandazo the arrow prayer? Oya straight ngoba uNkulunkulu. Pray that prayer now. Uzithandazele wena. Uyayazi into eyenzakalayo ngaphakathi kwakho. And you cannot rock God. Sizowenza a silence prayer. Yokuzibisela kuNkulunkulu. Right now, and God knows you, and God sees you. Jehovah, ngikwazi unje. Awakhuluma manga. As we pray, allow God to speak to